Rojbaş Kurdistan, Rojbaş Bakur Başur, Rojalat Rojava Kurdistan'ı, Rojbaş Gele Kurdistan. Geli tamaşavan hece antisab bernameki nül hember ekranın vene, mevanın mala vene. Kam biner iro diroke da çibiye, paşem vegerne stüdyo xo, mijareme iroji, greven bir çibune me havra nikaş bike. Kerem kin kam biner diroke da iro çibiye. هزار و نهصد و سی حکومت عراق دیار کرد که زمانی کردی هریم کردان زمانی فرمیه 1931 هلبستان و این اساس خلیل جبران جیانا خوش دستا 1938 یک جی سروکن سوسیالیزم توروکچی انترناسیونال را چهارم دامزران 1907 دول ایرانی لگوری پیوان ریختره مزنای 7.1 ارتهج قومی در ارتهج دا 5054 کس مرن 1993 یک جی سروکن رشکان افریقا باشور کریسانی هاته کشتن 1998 نابرا کاتولیک و پروتستان ایرلندیا باکوردا پیمان آشتیه یا بلفست هاته مور کرن Geli tamaşavanın ve gundizanın avan mehen davi grevin birçibuni li her derin dünyayı berdawam dikin gelek kez grevin birçibuni de destpêkê Leyla Güven destpêkir bû 154 roja îro ku greva birçibûnê ya rojiya mirinê berdewam dike em li vir silavê xwe ji Leyla Güven û hemî grevên birçibûnê da em silav ji wan dişînin nîqaşa me îro mijara me îro ku em ê serê bisekin grevên birçibûnê mêvanekî me heye mêvanê me bi rêz Kemal Aftaşê wek hûn nas dikin mamoste bi xêr hatin ser çavar hatin Rojbaş ser çavar hatin mamoste em dixwazibûn piçekî xwe bidine nasandin û wek hûn meselê baştir dizanin ku em asta têdane û rewşa ku em îro têdane em hatine kîj astê em dixwazin nek li ser wê yekê em mijara xwe berdewam bikin nîqaşê xwe باشه مری خبینی زمان هنه که آستنگه اما از کردایی بحث بکم از سال 1958 رهای نافچاوی پرسوسه گنده شوری مزن حاتم دنیای جدایک بومه مکتب من اول وقت بنا دویجن شتا دست بکی دا و حتانی 8 سالا من مکتب دولت دویجن امانه یاتلی بلگه حقوقلو ملوی داره خواند و لیسه جی یعنی وقت اندرسی مسلک سیاسی وقت سنات و قولی پیرا دویجن لرهای مخواند دوی دماکو من لرهای از خواندوان بوم سالا 1977 دست پیکوی دا به توگیر آزاری دا یعنی به غروب آپوجی را تکیلی مچی بون به حوالا را دم کرتا از کتم ناو خباته دا هدی مد ناو و دم چند سالی بود ماموسته؟ وقت بنا کویری 16 17 اشته وی رنگی 17 سالی وانی هبون من وی چاوی دخوان تکیلی وی چاوی به حوالا را چی بون از کتم ناو حرکته هفته و نه شون بادا هدی موقع ام بین هفته و 8 تا و سر هفته و نه دا موقع بینایدی کار پروفسیونل یعنی دست به شورش شکل بیا و از خبتیم منو حوال خیری یعنی وی بیریار مره اره خیری درمش لرهای موقع چاقه بیریارا دناو دمک آخافتنه که کرتا بیریار دا زوی دمه شون بادا تبلی پروفسیونل تبلی شورشی بوم داوی هفته و نه شون باز شون حلمانه الوی درایشی من خبات خوی شورش کردم مشاندن دسر هشته دا مها گلانه دا سر گلانه دا دو اپراسیون گلک مزن دا از هاتم گرتن بنچاو بوم مه که نوا اشکنجه و هوفتی دا در باس بوم دور هاتم گرتن حتی 22 ساله مام دو زندانه دا ما به داویه 1002 یعنی سر 1002 از لقونیا درکتم و چاقه تحلیه بو
دورا دیسا ناو خواتا سیاسی دا وک سیاست دموکراتیک لقل دا من خبات کر ده همه پارتی من لقل گوتین زانن هدف دهاب و بین وک تتپه و تو داوی زاتن هدف دا اشته ام ناو خبات دا دخبتین 2009 زانن و اپراسیون کجکی کو من ناو دنگ ده ناسین راه گشتی زانه جاره که ده زاتم گرتن ناو خبات دا 5 سال مام هندر دا 2011 ده هلبجارتنا گشتی دا از وانه بوم نامزد ده هندر دا گرتگه دا هاتم هلبجارتن بوم ملت وکلی اوه وانه هاتم هلبجارتن خسر بوی ملت وکلی اره ام خسر بون و دمه پارتی نت کته کی اجبر بنداف گوه بو آستنگ بول برمه و دمه از هاتم هلبجارتن گله وانه اجاره کده سپاسی خواه و دیاری وان دکم یعنی شوازه کی براستی خودی درکتن گله کی مزن ام هاتن هلبجارتن و 2014 سر مها اول 4 مهدا ام درکتن دروا شخوا پرای ملیت وکیلی ما 3 سال نیوه مد هندر دا درواس بون و بینا işte Tayyip Erdoğan bu çağın her tişti de esrat ki göre khastına xadaki ve demeji em ber nedan ve be hukukiye ki mezun bu aslında hatta peşme da va Mustafa Balbay haber al evet haber al ona berdan ama em ber nedan lisacı yani göre kanun avana arab keyfi bu tişteki bu ام درکتن در و 2000 حتی 2015 işte milletvekili kir dura şu zaten devam mekkadiya 2016 jiber operasyonu dozama hebu az Davya Gulan'e da derketim der ve Avrupa jiber ku ceze granj meradata khwastin جوه دمی ورد علاجین حال صحا اروپای نوا کارو خبات ده بسر چاوراتن دیسم مامست از دخوازم yani bu pırsım وقتی بون هندر دابون دور داجی گرevin برشی بونه بون دگرتیگاهندا ایروجیز گرتیگاهن grevin برشی بونه اتصاد دست بکرین گوتن بردام وانن وسا پکانی و دمه çabun grevi برشی بونه نزدیکایی سیستم çabun لگور ایرو مرد بنرخینه yani her dem her ben sal dem gorey xwe tabi eneki teybetmendiye xwe yani pêbaşê gumerî tê de derbas dibe di wê hilê de hinekî tiştê gumerî bal bikişîne ser hene tabi yani di heşteyî de hûn zanin darbe faşîst a leşkerî bikaratibû dibin rêbertiya Kenan Evren de genel qurbayê wê di çaxê wê çaxê tabi بخوفتی براستی عریشی همی یعنی هم بین تنه غروب آپوجی و PKK فلان نیه همی چه قصد دموکرات و سوسیالیست و شورشگر هبون شخوا آرمان جوانا کو وانا همیت تصفیه بکن یعنی هم حرکت PKK و همی شورش تک ببین هرن دشبر و سبب zaten ne bun darbe çekirmun şu destlatlar hedi nikam bun yani civake kar bebin herin destlatlar ya haydi bidim meşandın ketun nava krizeke mezin yani aynı vakt bina demen ha yani meri var revşan hacı bir sekine ve dışbe hevdi yani ev belki ne darbe askeri yani vakt leşkeri yani hem ben generala çe ne kiriye lebele tişte gunnaha ittifak ma bena Tayyip Erdoğan و دولت باهچلی و ارگناقون و تشتی کو نافخدا اتفاق قریج چکنی وقت دربک یعنی شخو مزانم 15 16 تموز yani 2016 da tişte گوب کار هاتی zaten darbek yani bir seri خود darbe وقت نرخاندن bir havayı zaten derbas diro ki ve demeji tabi be hazaran insan de hazara insan gertebun yani zindan dışı bubun zindana da işkence geleki mezin geran hebun yani hovitiya ki pir dijwar به تایبت ام بین سری دا حبسا آمده yani zindana آمده دا بگرن ماماق متریس اوانا همیگی به ناو دنگ بون işkence ve deme
yani tişte gul ve dere de kavmin tişte gul ve dere de kirin dixwastin ku insana hemî teslim bigirin yani vîna wan bişkeynin irada wan bişkeynin teslim bigirin dil bigirin yani wek dil girtin yani ne tenê de hinderda ruhê wan mejiyê wan jî biqedînin بفكر يعني حبسة آمده يعني ام ده حشتي يكيدا سر حشتي ده يعني دو داربه وحطاني حشتي وشش امكان بيجن حشتي وچار بي ما بين يعني هوفتيا قلوه داره ها بكاراتي شخوش بوي وی هوایی مثلا امی قلوه داره مانی يعني زندان آمده ده جیان کرنی ام و دمه وقت بنا وحشت بيشن يعني نكانم بناف بكن يعني وقت بنا وحشت هو بتياك بدار زوري بإشكنجي بالليداني بحمي ربازي إشكنجي كو تشتي كو عقلي مرا نار سر بلا بوحمي تشتانا يعني بزوري دقوتن كو جرك وهم بيجن ام تركن يعني قركرنا كردا تنكرنا كردا imha kirina Kurda asasna wê derê de zindana Amedê de nêzîkaya dewleta Türk li wê derê de xwe dîsa nîşanda yani wek bîna ku hîro çawa dîsa Tayyip Erdogan dibe çê ya Kurd mird nîne pirsgirêka Kurd tune Kurdistan nîne Kurd tune yani gu Kurdistan tune Kurd tune yani evaya dibêje ku Kurd tune hatta gotin ji vir derkevin yani ne were tune yani ji vir biçin yani işte vakt bina gotin Irak işte Bakurê Iraqê navê başûrçî li wê derê Kurdistan navekê ûndarin herin wê derê yani wê derê jî aslında navê Kurdistan ew jî dibe Kuzey Irak yani vakt dibe Bakurê Iraqê da herin wê derê işte wê çaxê da asasında ve zihniyeta İttihat Terakî yani vakt ji berê da dîroka Osmanlî de a Türka da bigire heta roja hîro asasında mejî gu hîrol bende Kurda tê meşandin siyaseta gu tê meşandin polîtîqê gu niha kartînin tên aynı ew zihniyeta tenekirinê qirkirinê sala 21 de asasında niha Kurd dîsa li ber qiraqa li ber tehlîka qirkirinê yani sinozît yani jenosît dike bikar bînî werin ji ber wî hayl wê derê da jî yani wek bîna me gotî erîşê bi vî rengî hebûn hemî imkanete derfetete tunene yani tu zindanê de yani bey bedena xwe bey irada xwe bey mejiyê xwe yani îdeolojiya xwe tiştekî got tu bersivî dijmin ya jî êku te îşkence dikin ya jî got xwazin te dîl bigirin te ancak bi wî hawayî berxwedî yani bi va tiştana rêv rêvazê çalakiyê em bên birçîbûnê rojiya mirinê ki dîroka me Kurda da ji xwe asasında vana hemî zelal bûne yani dibin rêbertiya Kemal Xayrî û em bên Akif û Elî û Çiçeka yani rojiya birçîbûnê da di wê demê da jî ew hebûn yani me dest bi rêw me erîşê gul ser me çê dibûn neheqiyê gu çê dibûn bêhûqî gu dibûn wek bîna ku me gotî yani dixwastin ku wek mafê te heqê te ku tu wek bîna însanekî jiyan bikî bile dest te digirtin tu mecbûrî berxwe bidî yani berxwe bidî zindanê da jî çi ye tu çalakî rêv rêbazê birçîbûnê ji vana tiştekî rêyakî esasî ye di wê demê da jî di heştê û yek da mesela me sera ewil da heşt roja em ketin birçîbûnekê yani wek bîna ku em hovitî û îşkenca darbe îlonê yani faşîst em protesto bikin ji bo vî hawayê temamî hepsê da zindanê da hatibû rêxistin kirin di nav hemî rêxistinê wê demê heyîdayê Kurd Türk hemî wek vî ittifaq yani erê lê belê hineka nîv çem terekandin yani hinek hereketa berdan hinek neketinekê hesabê xwe wek bi rengekî dibûn yani gotin ku işte em nikanin berxwe bidin leşkerî yani darbe çêbiye ne mümküne işte raya giştil derva bêdenge tirs hê me tirsî hê işte şoreşker hemî derketine derva dîl hatine girtin yani derfetê me ku em berxwe bidin nîne ne ji xwe bêdengî hê dengê me nagêje kesî bin nav çar dîwara da em berxwe bidin jî ne tiştekî watedar e bi wî hawayê êku wanî teslim bûnî jî êku bêdeng berdanê dev jê berdan jî yani lê hetanî dawê me heşt roja bir çûn şûma ama roja pênca mesela li me
د زندان دا و چاغه جدر بادا وقت بنا امبیجن بولوکک او هناتن وقت انضباط بر پیرا دگوتن تدیه ناوا چارشیا دا دگریان ناوا باجر سکوا دا وقت همی به او یعنی به امور وقت işkence filan خستن هندر روجا پنجا بو یا شش بو یعنی ت بیرامن باسقنی ما همی قوشا کرن یعنی هندر کرن ام درخستن در و همی بلیدان دار زوره و بلاوا به işkence ام درخستن در و یعنی وقت جیکو ام درد کبن باخچه یعنی وقت بنا جیکو ام هوا دگرن ام همی ریز کرن بر دیوارا و خارن هاتن دانین برمه به کفچی دادن بر دوته دبی بخواه yani duygu dixwazin ku çalakî bidin şkenandin yani bi fikir mesela wê demê darê zor e yani hani bi lêdanê bi vî hawayê bi işkenceyê te xwarin didin xwarinê kesê ku xwarin dixwar ewana didan hêlekê cuda dikirin ê ku nedixwarin jî bi lêdan bi işkence tabî bi taybet mesela ez wê çavê diqoşa hevalê mazlum û xayrî dabûm jî li ser ve hevalana bi taybet işkence taybet kirin yani yani zanın ku ona peşengitî dikin işte ego xudî hepsê rêxistin dikin didin meşandin peşengel yani ona da dijmin jî zane devlet jî zane vê ji bo vî hawayê mesela vî hawayê dihatin ser me ku dixwastin ku vî da me bişkînin em paşta gav bajeşin dura em hemî tevlî hev kirin yani hevalê ku xwarin û nexwarin jî ev jî şerrekî yöntemekî asasna rêw rêwazekî psikolojîk yani şerrekî teybet e çima hevalê ku xwarin fedî dikin serê xwe ber erdê didin şerm dikin yani dikevin nav rewşeke giran yani çünkü yek di hêlekê de hevalek naxwe ber xwe dê lêdanê dixwe wî xwariye yani ji ber ku lêdanê nebîne wekî di nav eziyeteke mezin asasında vê hêlê de wek bîna Tirkî dibin qariştir bariştir yani demeke zaten 12 îlonê de Kenan Evren gotineke xwe meşhûr bû yani qariştir başir digo ez qariştir bariştir yani Tirkî wek digo tevlî hev bike bir hemîl hev yani faşîst û şoreşker hemî bibin yek baş û nebaş tevlî hev dikin birav hevrab birav gîv hevrabin yani wek bîna ku çi faşist û şoreşker yani bifikir yani dijminê hevin yani wek hêla îdeolojîk da hêla her tiştîdan mejî da ne were ama tevlî hev dike divê wan hemî gî Tirkin wan hemî gî sade ne wan hemî gî leşkerin wan hemî gî yani itaatê vê devletê vê rejimê vê sistemê bikin yani aslında êgo dixwaze wek bîna dibêjin ya wek tîpek yani insanek derxin ew jî çi ek hizmetkar û itaatkarê ve devletê bikin yani vî rengî tabi yani serî da mesela vî hawayê nêzîkî me bûn fakat hîro ne hîro amsta em dixwazî dosyakî me hêl ser giremê birçîbûnê em wî temaşe bikin em werin ser bijara xwe gelî temaşevan hêja emana dosya xwe taybet ji bo gireva birçîbûnê hevalê me amade kirin em wê temaşe bikin car din em vegerin stûdyo xwe Çalekîn greva birçîbûnê û rojiyên mirinê bi piranê girtîgehan ji aliyê girtiyên dîlva tê dest pê kirin. Bêguman ev çalekî têkoşînek siyasî û civakî ye. Ên ku biryara vê çalekiyê din beriya wê serî li hemû rêw rêvazê din didin. Çalekiya greva birçîbûnê li cîhanê xwedî dîrokek kevne. Bi taybet li İrlanda û Hindistanê çalekiyên greva birçîbûnê xwedî kevno şopiyek siyasî û civakî ye. Beriya Xristiyaniyê li İrlanda grevên birçîbûnê ji bo protestokirina bêedaletiyê pêk dihat. Ev çalekî ji aliyê kesên maqdûr li ber deriyê mala kesê ku neheqiyê kiriye dihat darxistin. Di malber deriyeyekî kesek birçî hebûna ev yek jî di nava civakê de şermek mezin bû. Heman kevin şopî li Hindistanê jî hebû. Çalekiya bi vî rengê ji bi daxwaza edalet û wekeviyê pêk dihat. Ev kevin şopî heta beriya Zayînê sala 1950 dom kir. Piştî desthilatdariya İngilîzan di sala 1861 da çalekiya hat qedexe kirin. Li İngiltere û Amerîkayê jî ji bo mafê jinan dijî otoriteyê û desthilatdariya siyasî çalekiyên greva birçîbûnê hatin pêkanîn. Li bajarê Scotland Inverness ji navnavê Marion Wallace Dunlop di sala 1980 da ji bo mafê jinan ket navtevgerê. Dunlop ji ber çalekiya pêkanî hat girtin.
Di tirma 1909 da Dunlop li girtîgeha Holloway dest bi greva birçîbûnê dike. Ev çalekî li girtîgehên İngilîzan yekem çalekî bû ku pêk hat. Lê piştî 91 saetan rayedarên girtîgehê biryara berdana Dunlop dikin û ê berdidin. Dîsal Amerîkayê di serî da jin ji bo mafên xwe yê jiyanê bi dest bixin çalekiyên bi vî rengê pêşxistin. Di Nîsana 1916 da pêşengtiya Alice Paul, Partiya Jinan Ananöteyê National Women's Party têda mezrandin. Partiya Jinan Ananöteyê di hezîrana 1917 da ji bo mafê jinan ê siyasî dest bi çalekiyek balkêş dike. Ji 26 eyletên Amerîkayê zêdetirî di saçin bi pankarta li ser Brez Serok. Ew ê jin ji bo azadiya xwe heta kengê bisekinin nivîsî rêl trafîkê digirin. Ev çalekî li ber qesra spî têl darxistin û heta 1919 dewam dike. Ji ber vê çalekî li gelek jinan cezayê trafîkê tê birîn. Lê jinên ku bi armanca daxwazên xwe yê siyasî bidin qebûlkirin dest bi çalekiyê kirin, ev ceza qebûl nekirin û hatin girtin. Li eyaleta Virginia pêşengtiya Alice Paul jinal mala xebateya Kokuan û li girtîgeha eyaleta Kolombiya ku tên girtin ketin greva birçîbûnê. Lê rayedarên girtîgehê ji bo jinên di grevê de bi qehremanî neyên bîr anîn bi darê zorê xwarindan wan. Dîsal İrlanda di navbera 1916 û 1923 da girtiyên cumhuriyetçî serî li grevê birçîbûnê dan. Di tebaxa 1917 da jî Thomas Pollock Agis ji ber axaftinekî siyasî tê girtin. Agis ji bo şermezarkirinê dest bi greva birçîbûnê dike. Piştî 5 rojan gardiyanên girtîgehê bi zorê dixwazin xwarin bidin Thomas û işkence lê dikin. Piştî çend saetan Thomas jiyana xwe ji dest de. Mahatma Gandhi jî dijî desthilatdariya Ingilistanê di sala 1920 da dikeve greva birçîbûnê. Di çarêsibata 1981 da jî girtiyên ji doza îra pêşengtiya Bobby Sands dijî cil û bergên yek tîp dest bi greva birçîbûnê dikin. Ev çalekî mora xul dîrokê dixe. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî piştî cuntaya 12 îlona 1908 dengê berxudanê bilind bû. Di serî dal girtîgehên Amed, Mamak û Medrîsê şoreşgerên azadiyê bedena xwe dan bermirinê. Li girtîgeha Amedê li qoşa 5 adara 1982 da Mazlum Doğan ji bo rûmeta mirovahiyê agrê berxudanê vêxist. Bi heman daxwazê 18 gulana 1982 da Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Eşref Anîq û Mahmud Sengîn zindanê tarî bi agrê canê xwe ronî kirin. Herî zêde jî berxudana çardê tirmehê ya li girtîgeha Amedê deng veda. Kemal Pîr, Xeyrî Durmuş, Akif Yılmaz û Ali Çiçek di çalekiya Rojiya Mirnê da duwar û zincîrê zilmê şikandin û tevlî kervanî şehîda bûn. Ew bi dengekî bilind xêriyan berxudan jiyane. Dîsa salên 1996, 2000 û 2012 dîlên azadiyê dijî faşîzm û zilma dewleta Tirk ketin greva birçîbûnê. Îro jî bi hezaran kes di çalekiya greva birçîbûnê ya bêdem û dorvegerdane. Ji bo şikandina tecrîdkirina rêber Abdullah Öcalan hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk KCD û parlamentera HDP ya Colemêrgê Leyla Güven ji 8 mijdara 2018 ve di çalekiya greva birçîbûnê ya bêdem û dorvegerdeye. Leyla Güven ya çûrîska berxudanê vêxist îro pêşengiya pengavek meziniya ji bo şikandina tecrîdê dike. Piştî Leyla Güven bi hezaran kes li Kurdistanê û Avrupayê dest bi çalekiya greva birçîbûnê kirin. Ev çûrîsk belavê hewlêr, girtîgehan Strasbourg, Mahmur, Kelar, Kanada, Galler, Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, İngilîstan û Swîsrê bû. Bi sedan kes vê berxudana Rûmetê birêve dibin. Bi hezaran kes jî li dora vê çalekiyê bûne xelek û dibêjin tecrîdê bişkîne, faşîzmê hilweşîne, Kurdistanê azad bike. Evel Kemal yani sala heştê bi grevên birçîbûnê têkçûneka sistemê derket holê. Em dixwazin hinek gil ser wan wê bisekin. Yani çawa greva birçîbûnê dest pê kir salê heştê da. Yani sedemê çi bûn. Zoriya ser girtîgehên, zoriya ser milletên Kurd inkar kirin û tunebûnek hebû. Li hember wê refleksa girtiyan çi bû yani girtiyên şoreşger çi refleks nîşandan wisa dest pê kir? Erê wek bîna me behsê jî kirbû yani ji xwe danzê îlonê da wek bîna me gotî bi hovtiyake mezin ji xwe însanê ku dîl hatinî girtin xistinî nava zîndanê bi vî havayî dixwastin ku dîl bigirin yani esas wek teslîm bigirin yani wî rengî hemî yani armanca wan ji ber vê ku bigêjin wê hedefa xwe
جبر وی هوای سر بدن انسان سر انسان همه تشت بکار دانی داتن یعنی تشت هوانه یعنی. تشت هوانه تشت کو yani insan kanı beje koya o qasa jinabe yani bir rengi o qasa yani tişte ku hayal merada der bastabın meji merada der basnabın bile hamid tişt bir havayı bu karanatın bu bir havayı yani insana gut ki ber xabde xudi bilyar xudi doz xudi armanç yani eko hedefe ke xahi yani خودی وقت بنا شوپات تشته کی کتی آزادی کتی tabi پیوراوی چیه یعنی برخواه بده تسلیم دشمن نبه اجبر وی هوای زندان آمده ده وقت بنا بین لابراتواره که اساسنا باشه یعنی اجبر که تهم سیستمی باش فهمی که تهم دولت ترک هویتیاوی یعنی ام بین دستلاتدار ترکیه باش بدی فهم کرن و البنده کرده و شورشگره همی دشبری سیستمی aslında planı van çinet ve dere de vakt bina laboratuvar gelek baş yani meri fehmdi ki yani jibovi vakt bina minak yani zindan Ahmet'e çımadı ben minak ya ji mamak metrise ona çımadı diroke da vali nave van tenheldan işte cihan edacı ve evda yani nişanda yani gelek mesela diyelim ciha insan ber destlatdari ber sistema derkevin re bazı mesela cüda re degren trafik de sakininin kevin rojiya berçibune bir havayı vakidin çalaki cur yani vakit gelek rengi khoa yani gelek yavdu ben el zindana Ahmet'e bir rengi asasına berxadan eda gelek yani rengi farklı derketin vali yani em ben çara bedena khoa ne abkirin vak agır yani khasotun heval mazlum mek fedai ker yani çalaki fedai ki ker disa insane ko khadalaqandani insane ko bedena khawaki de bera agır bera khadani bi havai vani minake khana heri esas mora khal deme de çarde tirme he ne yani vak bina خيري كمال عاكف وعليا ايغو بوشنگتيا ويكري بيصاد حشتي وچارada وقت جمال رات يعني ام دبن شيخ جمال وقت بنا حوال اورهان keskin یک dev yolu bu yani havalaki şoreşkere ki baş bu haşte çarada ona dedi rojiya birçibune da şey diketin yani eva havalana ge hamid çim minak medan le bende zulmel bende tünekernel bende hovtiya devleti sistemi insan cihat le sekini duhele da kovak bina feda kirin yani haşte dediya da gava ko de ewe da de zindana Ahmet'e da havale mazlum seri da ko çarakiya fedaiti kir de Nevroz'e da duvera çaram bedene xwedan agir hemes kirin vi havayı xwastin ku taritiya zindanê bela bikin ronî bikin xwastin ku wê zulmê wê hovitiyê tınekirina hareketa Kurd yani gelê Kurd yani vihêle da peşiya vê bidin sekinandin yani tehlikek mezin qirkirineke mezinin bende Kurda hebû ji ber vî havayî wê demê jî mesela em bifikirin di heştê û di diya da hovitiya herî mezin dema em pêra dibêjin wehşet işte wê demê hevalê mazlûm gava çalakî kir li derva jî şoreşker gel tune bûn gel bêdeng bûn yani tirseke mezin hebû faşizm hebû Türkiye girtin hebû yani bêdengiya ke gelekî mezin hebû yani hatta hevalê mazlûm çaran heştê û dudiya yani çalakiya tîrmehê da çardê tîrmehê da karhanî hatinî gava tabûtê va hevalana derketin derva bedena wan derkete derva cenazê wan derkete derva kesekî lê xwedî derket hatine belki malbatê wana jî bile yani nikam biçûnase ejber bir havayı bifikirin mesela wê demê yani niha jî enek dibêjin ya işte heval mesela çalakî fedaîtî dikin feda dikin zindanê da ji bo çi yani erê çalakiyeke ku
حرکت ما یعنی ری ری باز سر و کاپوت سری دا لبنده و تشتانه عجزه یعنی ام اری ناکن یعنی چما وانی یعنی حتی لپرسین اول دکن یعنی چما وانی یعنی گرگ وانی نبل بنده فاشیزم روجا هیروجی گرگ اف چالاکینا چه نبن اما و دمیج یعنی گوتنا من اما انسان دخوازن کو حوال ایکو وانی خفدا دکن دخوازن کو برا کس سیدتر ایش نکشنه پیشیا گل رونایی به امرو واتیر رونایی به نرخ مروواتی ورم پاراستن برا سیستم داگرکری به وی هاوی دا تک بچم برا بدنگی بشکه برا گل انسان یعنی خوشبر فدا کرنا بدن خود کن فدا دکن کو جبوی وی هاوی دستکفتی کو شورش دست خو خستنی برا وندا نبن یعنی به وی روحی به وی مجی به وی باوریا ونا تبلی چالاکیا دبن یعنی بفکر مثلا دلم حیشتی و دنیا داجی یعنی وی رنگی یعنی وقت بینا مگوتی شرط و مرجی و دمی و این نهاجی و وقت شبه هفدی یعنی نهاجی مثلا حوال خو فدا دکن دبیجی کو یا işte devlet nelini cenaze van ne var yani nelinin ku vakt gore örf adet vakt bina bavariya بدینی جیله باوری وی پیکوره پیکوره جنازه وی راکن مالبات وی نزیکه به گل خودی درکبه نوره الکه داره گو انسانک جیانا خود دستا شون با گوره عرف عادت اولیجی جواکی جی انسان بگرسایی انسان تابوت راد کند کبن بن داربستاوی نوره وک ثواب یعنی وک خیرک دخوازن گو راکن وی هوایی بفکرن هیرو دشمن دیسان نیدنه دانزده ایلو ده دا جوار بو yani vakta haşte dünyada de faşizm ve de da jivani bu naji var yani ama vah valana yani em ben seride havale mazlum çaran hayri kemal mazlum akif ali em ben haval cemal haval orhan bdan vakidin kese ku vak kahraman yani çar tabute ko amede derketini yani insan gobeb hovti bir işkence ve deme jiyana xojdastani yani bir fikir ve çağı ki hami bedel dan yani ama ve demeci insana kanu bu gota ya kes dervatne şoreştne millet de rextne denktne faşizm ser ne destlatariye işte çava bakın destu piyme girdine çava bakın tişteki bakın denge menage de kesi henek harekata vardı gotun mesela ve deme teslim bun benen hatı nedde yani van gota em çi bikinci denge mena çe derbaş xo emetek biçin yani u sahas yani tabi bi havayı lebele ama havale ko serxata berxadane seride havale mazlum çimago yani berxadan jiyane yani bu havayı duruşma betin yani sloganı ve deme bun yani got teslimiyet merad be ihanete her got teslim be sere xadaxi tnava metersine davi te bitirsi paşta gavabil bende destalatariyal bende faşizme yani çıkasa ku dijwar var sertaji got sere xwa betawini te teslim be te bedeng bemini tu teslimiyet ve tabi her ihanete yani bir havayı bedengiş tünekirin ne mam tünekirin bu hayır yani bedenkirin asasına deheleke de hedi ambejinçi yani dem var ile bir sakın tabine ko kesl dorta tane paşta namajı çünkü tut sare xadaxi tabi deng bebine aynı vakt bina ko Hitler çavala Almanya'da be ya evvel bare xada komünista işte de bir kese de gotune ya komünista de ben majmara çıgarega yani le vakt tamaşa kirin yani bedeng man dur rahatın nizam sosyalist birin, demokrat birin, nizam ki birin, hatın Hristiyan birin, davida dönerin ko çuvak ki hami çok baş kadar gerin dibinin ko dolaman bala bu. Yani bervi havayı emzanı bin ko yani çıkasa meri beden bimine temaşa bimine faşizm Hitler çıkır döne tehdit kir, cinyan tehdit kir. Ben milyonan insan bedeldan ne var? Tanil Rusya le bende faşizma Hitler 20 milyon insan bedelden ko ancak faşizm şikenandın. Hitler vukasa mesela Yahudi kuştun, vukasa Alman, Avrupa hemi yani ağır berdaya ki yani. Derek ko fetah nekirne ama yani bedeli ve grand be yani emzane ben ko mesela de zindana Ahmet edaşi. Benerin vakta ko me berxwada da yani nava berxwadan da sala ki bu havayı yani nava berxwadan da محطاني كو او خلقا
yani em bên tenekirine a ihanete at ve tarihtiye wariş kenandın me bedeli permezinden heval mazlum Hayri Kemal Akif Ali Çaran beni evana hemmi peşenge PKK Hayri Kemal mazlum her hevalek bedeli vek bina şoreşeke yani vek velateki kane peşenge oyu biki bedeli ve geleki mesin bu. Şber vi havayı sertavandın teslim girtin le bende faşizme ne derketin Bukhara tünekirini ve bini vare. Roja hero da jî yani işte dünyada gogava bigrin mesela ev bu çi ne ev ruha ev berxadana ev mejiya bu cesaret yani bu deme belki Bukhara ne hejand her der belki em ben gerseyi geldi xudi der neket fakat ev ruha ev irada ev vina ev gelenega ne kevna şopiya bu vek bina ruhaki berxadane bu vek bina dirok ji boy kurda peşi vekir kutut ki çava peş xabedi bende zulme le bende tennekeri bende faşizm ki çava berxabedi şert u mer çıkasa zor dibin çıkasa aslengi hebben çıkasa zulüm mezim beji bira mezim bebe le bende vay irada insan hebuna insan berxadana insan kane ku berxabedi u vay bala derxe bişkine faşizm davi da de zindana amede da wanda kir eko wanda kir faşizm bu tane bu var rahab serket ev gelene ke kevne şopiya ke evaya bu çıl derva ne tevgir careke de kete nava hevdane careke de kete nava Kürdistan'e bu haçte uçar ne le eruh şemdin diye bu berxadana ki bu agit bu mahsun korkmaz bu rahivi yani ne de çiyay Kürdistan'e bu gerilla bu berxadan biseran biser nodi da bu serhildan ne ev raha beni ve dere da hatani roja hirote roja hiro da yani goemle bisekin binin verim berhev disa faşizm disa hani faşizma ittifaka vak bina nisa askeri ve leşkeri beji seri da vak mergoti vak bina nay haçteyi beji darbe asasında yani tişte ku Tayyip Erdoğan با devlet Bahçeli ve Ergenekon ittifaka göçekenil Türkiye'de aslında darbe ki mezine yani faşizma heri dijvare. Avana aslında balatiye danzde ilone hatta şesti da bigre yani darbe ve deme da hafteyi da haçteyi da güvani hamil pehev rez de be balatiye ko danzde ilone hişti kenan yani nahiro devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan faşizman naha dahaze ku wanaji tamam biki bu fikrin mesela henek tış düşübün yani hela her tişti da hela siyasi da hela abori da hela emben şerre psikolojik da hela hami erişanda yani henek kes debejin ku ne vere debejin ku tişte günha da kavmin danzde ilone tişte kwani ne bu bu hani yani tabi evaya derbas ker yani valati wana tujedikin şvay daha dijvartır daha sistem ağa pergala ağa gorey faşizma ku vek be deste sivil yani deste ku ne darbe leşkeri de kartinete seri da dema pevajoya ku sero kapu da meşandın yani jiboy rev bazı demokratik ku çareseri çebebe yani perskereka Kurd serida demokrasiyal Türkiye go çareser bebe hevldan go ev pevajo davi hani hatın şumba evvel eriş bir için ser kapu ve deme danze ilone da evvel çıkırın mesela hareketi hami beden kirin hami tasfiye kirin ego derketi der ve derketin ego ketin zindana u dura bere xodan zindana de şahsi insan şoreşkeri ko dil hatini gertin xasin de şahsi wanda tevgera yani em ben nokta ciye ko berxadan hami ego peşengu şoreşkerte da xasin de dere da befetesinin yani hareketi de burada ji beqadinin le zindana da berxadan bu havayı işte vak bina mehaniyat zaman çe bu seram seri berxadan çe bu yani teslim hat nata gertin sero kapoş ber vi havayı debeje çe yani berxadana PKK hareketa me de haçte de hatta haçte 4 berxadana zindana amel temsil berxadana zindana rast
زندان تمثیل کرد یعنی د شخص حواله برخوادان زندان دا قایری و کمال و مظلوم دا پیشنگی آوا دا بدره دا دی سال ترکی ماماق مدرسه یعنی شورشگر گو بدل دانی بی هوای برخوادانی البنده فاشیزم چوک دانان عرضه هبون یعنی تایبت لآمده دا بگیرد لبادرانه همی برخوادان دست بکر یعنی وقت بینا مگوتید د شخص وانا دا اساس نخواستن گو حرکت همی تک برن چکوی برخوادن و درابون دورا گو پیواجو قدیه شنوا و دمه دا یعنی 2015 شنوا دا نه اریش اول بری چون سرو کاپو چما دیل هاتیه گرتن د گراوا نه امرالیه دا هاتیه گرتن دوی دره دا ام بین نزیکایی و دره تشتی گل سروی تینن تن تشتی تایبتن یعنی وقت بنا جیا کی تایبت دار نسر دوی دره دا به قرالتیا هری مزن به حقوقیا هری مزن به مرواتیا هری مزن سر وایت مشاندن 2015 شون وادا اریشا هری مزن لوی بریچون تجدید ایزولاسیون تنکرن نوره همین رو سروی قد کردن یعنی خواستن گو دنگی وی نگیشه دنگی برخوادانه دنگی چاره سریه دنگی آشتیه دنگی گلان را و کیویا هری مزن دوی داره دا خواستن کو او بکن بدن سکناندن ایزولاسیون و تجدید تو اساسنا به شخص سرو کاپو دا اسنا دا خواستن کو گل کردستان تنبکن د شخص گل کردستان دا اسنا روجلاتا ناوین حتی دنگی مرووای هیویا مرووای دا خواستن تنبکن بوی هوای سر اریشه فاشیزم نکرن گرتن işkence زندان سرگون نش کارابتن همین رو باز به کارتینته ویله دا ماچ دیسا به دنگیا که مزن aynı وقت بنا 82 به دنگیا که مزن بنده فاشیزم خو هر گداره به دجوار اریشی انسانا که نوره نیلنن کو parlamenter bile sıkakı da bilmeşin. Ahmet'e işte khastın ku parlamenter HDP ne var? Khastın ku bilmeşin her ber zindana yani protesto bikin. Denk bidin evvel Leyla Güven. Yani erişeki her navayla ser rumetin kurda heye o irada gele kurd dixwazin naz nekin o wan lehember gel piçük bixinin o irade tine behasbinin erişek gursak dikin. Gotuna mek heye em geli tamaşavan em gotuna roje tamaşa bikin paşam begerin stüdyo. Aşt gere bave, lautke kare bave, pıfke billure, hatta tenure. Mesela girtiga Ahmet'e avan 4 sali ve salim berxodanı nazdikin Bursa dinarxinin em Bursa dibejin ev salim berxodana kul girtiga Ahmet'e pekatiye be mazlum doğan destpekir biçara geçti astaki bir grevin bir çibun eviya mazlıntır bu o sistem tek çülüdür. Çünkü çokdan yani Emir Ödener'in Leyla Güvenci yani vek jineki Kurd digirtiga Ahmet'e de dest bekir o vakti derkete dervajı gote gomin ez berdavanım wanım wan lhandır dest bekir bu mijil lhandır dest bekir jibu azadiya milletteki jibu azadiya millete Kurd jibu tecrid ser ribere gele Kurd 5 kandını ez ve greve berdavam dikim hatta ni ku xwasteki me werneci Ev am çağdı nerxinin o amiro çağdı bidne. Yani vakt bina mugoti yani dem dirok yani düşübe hevde işte vakt bina de şahse peşenge ve çağda berxadane eko havale berxadanın da dixwastin de şahse wanda yani şahse insan zindana da ya Ahmet'e da hareketa PKK APOJi و شخص حرکت دا گلی کرد اصلا دوزا گلی کرد نبکن یعنی اساس آرمانجا بو هیروشی وقت هیرو دا یعنی سالا 2019 هیرو تدا ام بین
ده هزار yani dibin peşengiya heval Leyla Güven aslında ev tehlike geleki baştı. Yani herkesi daha beter dem baştır femkir tehlike baştır di çavak ve hevali mazlum yani tehlike heri mezin di ku teslimiyet yani dil girtin seri tavandın teslimiyet bukhara ve tırnaklarını ihanete bine vere doze vandakarını ve bukhara bine vere tehlike çava di liser zindana amede ev taritiç boy ku bela bebe ev bedengi var eşkenandın ruhe berkhadan derkebe hole çava ku bayat di peşengi tic ve demerakir vakbina fedayeti çalakya koy fedayeti aslında dura çaran اوه حماس کر اگر حماس کر درسا چارده تیرمه بردوام کر هوا لیلا گوانجی ev dem ev tehlike asasına tehlike heri mezin de şahsi serok apoda rever apoda aslında tenekirna kurda di Kırkırına kurda di ave doze di yani ku serok apo vak bina ku em gel çava duruşma davin dekirin hem em dibin ku be serok şiyan nabe ne var serok apo ne insana ki rezedai serok apo ne vak şahsake gelleki temsildeki seroke gellekiye ekuva gella jnuva afrandi jnuva rakeri serpi jnuva ruh berkhadan daye ki ruh mafe berkhadan daye ki mafe mrovati daye ki nasnama vitbe daye naskirin eve yani gelleki nasnama gelleki rate temsil kirin yani temsiliyata khud burada dibine heval leyla اریشل سر سروکاپو دجواریال سر سروکاپو ایزالاسیون و امبین تجدید کردن سر سروکاپو وقت بینا کو وقت تماشابان وقت گل امانی لی بنیرن وقت بینا امبین رهبالی وی قادروی وی سمپاتسانی وی حسکرنی وی وقت دوستی وی به وی هوایی مثلا تهلیکک مزندی ویجی دم aslında val Leyla Güven dem herkesi daha beter femkir u peviste ku çibbe aslında çalakiya xaji nişani herkesi kir peşengiti dike jwe roy u hatani nahada jdora ve ne çar hali dünya cihane u Kurdistan'da da herkes dora heval Leyla Güven dve xalak çava ka heval mazlum dve demeda u tehlike kwani da ne işaret da وقت بنا فشکا هری رون کرنی اول تقان هوا لیلا گوانجی دبه هلی دا وقت شنک کرد وقت شنک آزاد وقت خودی اراده خودی وین وی هلی دا ابدم نرخان وقت بنا کو بخاب نافدکی اساسنا تشته دیروکیتی نته زمان تشته بالکشتی نته زمان دبه چه کو لسر سروک آپو اف تجدید و ایزالاسیون و بدنگیا هی جبوی ما کردا گوت شرمکه مزن به ناف کر جبوی وی هوای گوت گرک کو اف شرم جوله رابه از تم جیا میناک ددم دا خافتن خدا نرخاندن خدا شرم تدیج ناوا جواکا مدا گو مثلا بره دا ناوا مالباتا دا یان عشیرا دا تدی کشتن چید بو مر جوده کشتن نظام چواد کرن بو دجمنی تا یک بکشت یعنی دجمنی هفته بون دگو تحتانی تولا خال نینه حیفا خال نینه وقت مالباتی یعنی وقت شخصی بو دگو کو اف شرمه عیبه یعنی تو نکانی در کبی برجواکه نوره گرک تو سراس بکی یعنی پیچاوا بگری نه دگو تولا خال گرک تو ولنی جبروی نکامو در کتا جمالا خدر ند کت ند چو ناف جواکه ند چو ناف انسانا çünkü seri xal jeyr bu yani gerek o gorey meji feodalti malbati ne var gerek tola xalla benere yani vakt bina çandak yani em bi vakt bina netav vakt bina doza gelleki gam benirxinin ne bellerina şoreşkeri gam de benir hava Leyla got ko şerme yani ev tecid izolasyon bedengi lebende vay sakin شرم جبوی ما کرده گرک و اف شرم جی جبوی ما دنیا ما دا وقت لکاک رشوی وره خویا گرک و اف جوله رابه اف بدنگی ورش کناندن نوره دم گوری وی نرخان و گوت کو وقت وجهان یاد زمان yani zindana Ahmet'e da yani tişteki taybetiye xwe zaten çalakiye xwe zindana Ahmet'e da ciye berxadana mazlum u xayriyan Kemal Akifan u Aliyan u Çaran dest be
برچیبونه کر نور به چالاکی خوا کر اصلا دیروکش نوا نوسان یعنی جیکو فاشیزم تک چویی به برخدان خیریا و مظلوم و کمالان و انبیم فرحاتان نه ویجی به روحی وانا گفت که از معنویت خواجوان دگرم از جسارت خواجوان دگرم از جسارت برخدان آوینا خواه جوانا مگرد نه حتی دگوت اوانا هر شب دبو میوانه من دکتن خونا من دهاتن من زیارت دکرن دهاتن جمع من از دپرسیام بفکر یعنی چقاسا وانی کوربونه که گرنگ دارن جیانده که به وی روحی به وی باوری به وی آرمانجه و به وی هدفه کتنا و چالاکی خواه یعنی و قاسا هدف خواه مثلا جبوی وی هوای به ناف کر خواه چالاکی خواه و گو حتانی که تجیت و ایزالاسیون سر و کاپو نیشکناندن چون اویا وقت دیروکی نرخاند وقت گوره دمه نرخاند وقت پیش روش آمد که چاوا ببه اویا نرخاند گوت که حتانی دخواز من نینشونه از دشت به چالاکی نات اون زانن دو راحت بردان تعلیات کرن وقت پارلمان ترکه اوجی لیستیک بو نات و لیستیک گوت که حتانی او ایزالاسیون نایشکناندن روشا سرو کاپو دبن اولاهیا که ام زانبن کانه به راحت جیان بکی حتانی که اویا مسوگر نبه از دفت چالاکی خبر ندم اولپی وای اون زانن گل نهادن سرپیانه گل کردستانه گل می اروپا همی کس اره بلکی به هلا گرسایی یعنی جیکو گروه برچیبونه لیهنه یک بدره yani millet eşyarbune ki pekaniye millet serledane wan dikin banat kevne gerevin birçibune ew tiştek li ortê heye birastî jî yani wisa ewkekî çêbiye yani hêzek derketiye ortê yani mere dikare bêje ki greva birçibûnê yeko Leyla Güven dest pê kir nal gelek deverin Avrupa'ya li çaraliye dünya yani tebêjî li Kanada heye li Avustralya jî êku vê grevê pêk tînin hene yani dest pê kirine hene mesela li Strasbourgê 115 roj qediya 14 hval ve derene girtigehan da nezi 7000 insan ders grevê birçîbûnê kirin mesela dixwastin îrade çawa bişkînin Leyla Güven wextê derxîne derva belkî dev ji greva birçîbûnê berde Leyla Güven berdewam kir ew îradê nedaşkandin pêşkêşiyekî daha mezintir kir got ez hetanî ev şert û mercê ku ser rêbera pone neyne cî tiştê ku em dixwazin pêk neyin hevdîtîn pêra nebe malbat pêra hevdîtînê pêk neyin parêzer pêra hevdîtînê pêk neyin em vê jî qebûl nekin û vê berdewam kirin yani di salê heştê da bi kotek û lêdanê bi girtîgehê îşkenceyên girtîgehê da dixwastin îrada gel tune bikin. Salê notî da bi qetliyamên ku digotin ew faîlî wî xanê bûn ama digotin faîlî meçhûl wî navê dikirin. Piştî sala 2015 da jî mesela sala 2009 da operasyonê kecekê vana dest pê kirin ji xwe. Piştî ku ew demên aşîtiyê hebûn ew hevdîtin ku wê demê hebû piştî wê demê jî rabûn êrîşan serserokatî pêkanîn xwastin tîsa dûr da duwê da Kurda tune bikin û îmha bikin yani tiştek wisa ev sistem yani 100 sala bi 100 salan ser Kurda ev tişta pêk tîne û dimeşîne yani gelî temaşavanan niha danasina pirtûka me heye piştî pirtûka xwe me cadinê ve hevrav Her çıkas radyoya Erivanê demek ku têrêne kedeweşana Kurdî kiribe jî lê bi xwe re arşîvekî gelek girîng a muzîka Kurdî ava kir. Me bi salan dengê hunermendên Nemiriyê Kavus Axa, Meryem Xan, Xerafetê Xeco, Reşîdê Baso û yên din biriya radyoya Erivanê guhdarî kir. Li gel ku arşîvên me yên ew qeskiran biha hene, gelê me çıkas dikarin ji wan sûdê werbigirin. Ev xebata berdestê we ji bo ku em karbin ji arşîva muzîka Kurdî sûdê werbigirin, stranên rîtmîk ên radyoya Erivanê di nava xwe de hewandiye û yek bi yek deşifrasyon û notasyona stranan kiriye. Di heman demê de hûn ê bikarbin dengên resen ên hunermenda jî guhdarî bikin. Pirtûka bi navê stranên rîtmîk ê radyoya Erivanê a Cevat Mervanî hûn dikarin ji weşanên aramê peyda bikin.
Kali tamaşavan ve tamaşakir Pirtukame prastici her keseki her Kurdeki ku stranan hez dike an dixwaze strana godar bike ev Pirtuk jera lazime dibe di Malawi da Pirtukhana wî da bira cî wê hebe ji ber ku ji me re lazim e çand û huner bê çand û huner bê ziman nabe jiyan em vîya dibêjin ev Pirtuk jî cîkî ku Pirtukhana me de ciyê xwe bigire Pirtukekî wisa em tisa jî spas dikin ji bo xebata Birêz Cewad Mervanî û kesên ku kedawan divê Pirtukê de derbas bûne. Mamoste Keremkin yani em hêjî wê vebikin emîro mesela grevên birçîbûnê hatiye kîja astê rewşa wê çi ye yani me got gelek deveran jî ev grevên birçîbûnê berdewam dikin yani çalekî berdewam dikin asta wê çi ye niha rewşa wê çi em çawa dikarin binêrxîn. Erê yani wek bîna me gotî niha pêşengî heval Leyla Güven da heval Nasir Yagiz de şahsê wana da niha bi hezaran yani bi sedan hevalê ku niha rewşa wan hêdî wek bîna em bên tehlike derbas kiriye heye li ber tehlikekî gelekî mezinin bi hezaran insan işte wek bîna hanî ziman di zindana da ev bi rojanan û bi mihanin berxwe didin berdewam e yani hîn İşxwa wek bîna li heval Leyla Güven bi zelalî gotî serî da wek daxwazê xwehanî hatî ziman hetanî ev tecîd îzolasyon li ser seroka pûnêşkênan heta şert û mercê wî ewle nebin boy vî hawayî çalakvan dibe hêlê da hevalên nava berxwedanê de nava çalakî de gelekî xwedî biryaran yani dibe hêlê da gotinê xwe yani xwastinê xwe zelalin yani bi hêlê da perspektîfê ku didin gotinê xwe ku didin mesajê xwe ku didin divê hêlê da gelekî bi coşin bi moralin divê hêlê da rihetin yani berxwedan berdewam dike yani wek rojê dîrokîn asasna têda tiştê ku em derbas dibin çawa ku bi heşteyî dal bende faşîzmê de yani bi çalakiya hevala mazlum û çaran û xeyriyan û yani kemalan bi vî hawayî berxwedana zindana da çawa bû dîrok hat nivisandin çawa ruhekî nû mejiyekî nû da gelan hemiya bû hêvî ne var bu berxwedan yani seran bi ser li Kurdistanê hîro jî aslında bi vê rêwrêbaza çalakiya pêşengiya heval Leyla û Nasir Yagiz da ku berdewam dike aslında ev jî dîrok di nivîsînê ji niva dîrokek nû dide meşandin bi çalakiya xwe bi çalakiyê xwe niha dîrokek tê nivisandin em kanin mesela wê demê jî û hîro bînin berhevdê ve demeci disa mesela be çalakiya zindana Ahmed'e da serida çibu tırs hatışkenandın ne var be bu berxadane fedayetiya heval mazlum peşengitiya heval mazlum da tırs hatışkenandın jiboy zindanê serida bu cesaret jiboy kadroya jiboy hemî kesê berxadan bu cesareteke mezin bu vek bîna ku tu werî serxwe yani xeta berxadanê tu çawa biparêzî reş tarafa kir yani bu nişan bu çirüska berxadane yani be helay ev şevreşi viyavi da belakir hiroji ne em binin cem hevde vak binat rev kijan rev bazete tecid û izolasyon ki bide çıkenandın te çawa diki bir cesaret li bende ve bedengiyet ki çawa bir denge berxadane çawa heştev dünya da ko bevin şert û mer çıkasa zor bun çıkasa astengi hebunji be berxadane çawa faşizm tekçu çaval bende ve qrina berxadane bilind bu hiroji var el bende bedengiye le bende metersiye le bende temaşeva bune ev statüş kenan yani hiroji heval Leyla Güven be peşengeti ya xab çalaki ya ev statüş kenan yani got ku gerek ku meri tekeve navat yani tane bir gotene tane bir protestoyu tane yani bir hatın dışta binivari ser zaman be bir havayı tane ne yani bir havayı nameşe bir diplomasi ere bana jire bazın gerek bana berdavam bekin ama tane baya tere na ki yani çaraki teret ki havali mazlumci aynı vakit bu
نه وره به برخوادان به بدن آخوا مجی آخوا ما برخوادا اما دم هات لی سکنی بدل دی خواستن یعنی به لیدا هوا لیلا جا عینی وقت گوچه گدام نرخان جبوی چالاکی آخوا هیروژی همی چالک پانتینی تین زمان دوی که جبوی که او تجید و ایزالاسیون بشکه چه بدل تی خواستن برای برمه بسکنه یا برمه بسکنه از بدله که راحت نه بکیف خوشی و بدله جبوی که بدم از آمدم یعنی بدل چه دبی برا ببی اما به بدلی بدن دبیشن و لیدا خودی وقت بینا مگوتی یعنی سک نکه دیروکی نبراستی هیرو مثلا دیلم به چالاکی خود دیسا یعنی حوال لیلا گوند پیشنگی ویدا چالاکی کنها حوال چالاکمان گو صدام به هزاران دادم مشاندن بخارا چکر جهان دا دنیا دا ناوا کردا دا حمید هر کسی دا بدنگیش کناند جارا اول یعنی سال و داویه او سال وانی و دریجن روژه مبخواه تثبیت کرد یعنی روژه و خواه مدیار کرد امکتن روژه و کل سروک آپو خودی درکتن لبرخدان خودی درکتن لتجیت شرمزان کرن ام بین ایزالاسیون شرمزار کرن ام بین ایزالاسیون و تجیتا گل سرگل کردستان و روجلاتا ناوین نکرنا تلیکه جبوش کناندن وای اساسنده چه بو لبنده وای وقت بینا برخدانک درکت یعنی تجید ام کتن روژه و خواه جارا اوله مثلا ایگو تشتی هانی درخستی اوله روژه مبخواه تثبیت کرد یعنی مبخواه دیار کرد ام کتن روژه و کل سرو کاپو خودی درکتن یعنی به چالاکی خواه به بدل مزن به چالاکی هری زحمتی یعنی روژیا برچی بونه روژیا مرنه چالاکی برچی بونه چالاکی هری زحمته چونکه تو بدن آخواه راد زینی دوشگا مرنه تو بدن آخواه وقت بینا مومک دهلینی وقت سانتیم تو بساعت دهلی یعنی بدن آخواه دهلینی لاشه تا دهلی یعنی به حالی دا زحمتی چالاکیه که گلکی بزحمته گلکی دجواره دو جهان دا جوار بیان چالاکیه دا جی گلک جیا دا جی مثلا مینا که وانی درکت نهوله مداخله دشمن بونه زوره خارم پیدانه نظام چاوا بونه نوره یک وقت بینا ایرای دا بگره و حتانی وکی اما نبیه چاره سری ای وقت بینا لیسته که کل سر حوال لیلا گوانجی خواستن که بلیزن وقت بینا واجی میناک دا اوانا پیک ناتن یعنی ناتن شکناندن چونکه دیرو که دا هیدی او لیسته که دولت دشمن یعنی دستلاتاری هدی دشفره بونه یعنی هنکی خواه ایگو مری بو خودی اراده جی یعنی بو خودی بیدیار جی ده ویل ادا مری اصرار کر لیستی که دشمن بخواه بالا درد کبر یعنی جبوی وی هوای یک مری کانه بیشه که به دنگی هاتش کناندن دنگ سرو کاپو ام بین به حقوقیال سرویت مشاندن تجید و ایزالاسیون که همی جهان پیوان جهانه نه وقت بینا پیوان اروپای قونسه دا و یکیتی اروپای دا برلشمیش ملت‌های دا بگره جنوسید ام بین ایزالاسیون تجید نه مافی مروواتی هری مزنه اول سرو کاپو دجوارت مشاندن تو مینا که خود جهان داتنه جبوی وی هوای مثلا اف چالاکی دنگ دا کو نه بخارا به دنگیش کنند مشروطیت که به حقی درخست نها بنی هر چهار جار دیهانه پارتی سیاسی دوست من نوره همی سیاست با مان همی خودی مافتارن دبی کون خودی مافتارن اف تجید و ایزالاسیون سر و کاپوت مشاندن به حقوقی که گلکی مزنه دست که ده نگلو به دنگی که وان هبو وسط تماشد کردن یعنی زده مسئله ندر خواندن نن اروپا جی و مافه مروان جی سپیتی واناما باندم داوی دیتن که کرد دوی مسئله دا ببریارن و حتانی کدره بچه جایوه مسئله بمشینن وانجی هنه هدی از بارم هنگی نرین خواه گوهارتن یعنی لسترو یکی هنگی daha سکنین یعنی گوتنا مچی از بگیشتی بلکه سپیتی و قونسه اروپای و امبین وکیدن یعنی یکیتی اروپای اره ده هفدیتنا دا هلا دیپلوماسی دا هلا دنگ دایدا مساج دا هر کس حقیقی یعنی وقت بینا به حقوقیا گوته مشاندن حقیا گوته تنها به کارهانین به دنگیا گنهال سربا چالاکی وانی برسونه داین
herkes şermezardı ki yani vehle da denirkhine le davi da yani devleti destalatar, devleti mezen emperyal em dinerin ku berjevandi awan tişteki esas yani. Aslında ev konsept yani dehela kedaji bra yani em baş sanıbın ku yani hami em beter yani demme ku em gava benirkhun yani gava ku komplo sero kapo bu kar hanin hatın çava ku devletek bitane nebi ne var? Komplo navnetavi bahat navde kerin gişti bu de navda yakti Avrupa hebu Amerika hebu ne devleti hereme hebun hami devlet navda bun yani şabayate zanin bir havayı bu karanatın ha izolasyonu tecita ko sero kapote meşandın evci asasına ne tane siyaset ve politika devleta Türkiye ere berpisyar evun yekeyek ne çünkü yani insana ki dil hati gertin de zindan eda de ben evlakariya devlet eda yani mafi vay eko de nav yani em ben pivane nav netevi da hatini kabul kirin ne çiye serida yani vak bina khastine ko çalakbana havale leyla bu kardineti de malbata wi parezeri wi bra pera havditin çebikin bra وقت بنا کو ام بین داین استاندنه وی مافی وی هل حق هفدیتنه چه به تلفن هفدیتن چه به چاپمنی دا کانه وای بشوپینه نوره تشتی روانه yani bana tişti insani ne tişti mafi heri derece dane yani aslında ama vay hammi dene ma vay hammi ne zane sipitit seri da bevravi çiye yani izolasyon tecrit ne bu haber nafker bu yani hatta Avrupa Konseyi Avrupa ereker yani got ku hala rapora ku sipiti nevsandi jiboy seroka poj boy imraliye gotu bu ku gerek ku hevditine vi qot nebin name vi gerek ku qot nebin bu malbat xo parezer xora gerek hevditin çebebe sipiti rapora xo 3 sal berveda evaya bu xadiyar ki Avrupa Konseyi Avrupa çend maha bervay emci devecivine da bun biryar hata gertin bu astaki her mezin erekerin yani gotun ku bu hale ku sipiti jiboy imraliye diyar kerni gerek ku devleta Türkiye bine şune yani ev biryar hata gertin le bele devleta Türkiye ha gönna de bay çima de pera çünkü berjevendi yani de beji ku kab sekinin deng nekin en bakasa ihale dedin be en bakasa işte yani mülteci naşini ve tehdide bir havayı yani bir havayı şantaj ve en ben tehdide ser devleti Avrupa'yı dedi meşandın ber bir havayı berjevendi xadenerin bedengi demin aslında avcı zanın ber bir havayı konsept atı meşandın em xanne xapinin yani tane devlet Türkiye deste wana nayi yani hani ki giştiye le bele ama eva ve bivane demokrasiye ra azadi khas ra devleti gub xarad ben em demokrasi kartinten em azadi kartinten em mafi mrovatiye em de parizin em izolasyonu tecite vak ma suceki kartinten ve boy vana سبب به لکاک رش و مروواتی نرخ مروواتی سبب دسوا حساب جوانا بپرسه یعنی اوه ناوی بیل کرن بلکه برجواندی وانا حتانی دمکی کانه بمشه لیبله yani rebere geleki be vi havayil ser tecrit ve izolasyon meşandın akha vakt bina megoti suceki merovahiye yani işte ber vi havayı am devin be vi sucira meben ortak meben hep pare vi suci yani dev şevay qrejiye berdin deş şevat tişte nehaqi berdin deş şeva nirxi guvaj boy vayi ve geleki belal dani و حتانی جا که هنیاتنی لوا پیوان خودی در کبن کس تشته کی گزیدتر نهاج وانا خوازه هی تشته کی گونه اره کرن نه کو مری بیجه کو اره نه خواستن اساسا تشته کو مافه همی مرواتی و انسان لی خودی در کبن اوانات نه خواستن اجبوی وی هوایی یعنی امدی ساله بگرن یعنی یک دمکو به چالاکی بدنگی هاتش کناندن دو meşrutiyet ve çalaki yani hakikat ve çalaki hat diyar kirin.
دنیا همی ام بین اریشل سرسرو کاپو ته مشاندن بو او آگاهدار بو یعنی بر بیاوی ارادات درکت ورته بنده فاشیزمی ارادات درکت ورته کو هیرو دهل بجارتنا هرمی دا سویکی مهدب کاراتی بروحکی جوش یعنی هم لجبهه ترکیه داربک لفاشیزمی هات لیدان هم ل کردستان کو قایم پریجیا هات واندا کرن هنک جیا امزانن کنسپت و ام بین نزیکایب دولت یعنی هنک جیا چاوا لیستکتان لاستاندن کنسپت خاچای دائم مشاندن به تیبت هنک جیا دا چاوا مجارب تیبت دانی مشاندن اوانا جدا یعنی مری بنرخینه البجارتنه اوایا جدا لبله تمامی گلمه پیورا خوب جهانی هات او اصلا یعنی دهیله که اف سرکفتنا پیشنگیتیا که حوال لیلا و ناصر کری بر روح وانا بر برخدانا وانا او روح و برخدانا وانا اساسنده بو چه بو وک هیوانه اوه یعنی برخدانه وک بینال بنده فاشیزمه دنگ بلند کرن لخودی اراده خواه لخودی ام بین دنگ خواه خودی درکتن والبنده فاشیزم هلوستاین هنکی بروحی وانا جی درکته ولی یعنی بجوشا وانا بباوریا وانا او پیواشو به هنکی سرکفتن وانا پارا وانا کدا وانا و برخدان وانا دویلی دا جیا کی یعنی اساسه یعنی گرگ مری بگره مامست دوسیا کی می دنجه گلی تماشاوانان دوسیا می ولات می حواله محمد کرنه کام بنرن امیرول کدرا کردستان جیگی دیروکی بناسین مبرا تماشا بک شکفت شانیدار جبو مروواهی جیکی دیروکیه اف شکفت باشور کردستانه هرم ابرادوستان نزیگونده بارزانه جیکی خوی گرینگ دیروکا مروواهی دهیه جسردم پارلوتیک که بریا روژامه 400,000 ساله حتی سردم مازولوتیک و سردم نولوتیک و حتی روژامه ایروژی جمروواهی را مالاوانیه کریه ده انجام کولان چونواری دا برماهی هری کهون یه نوش کفته هات ندیتن هیا 8,000 سال برید چن. مروین آنرتال و مروین هندم اکوکی هومو ساپینسین ناسین به هورا آنجی ددمین جداتا لوش کفته جیانه. افشکفت حتی سالین 1905 کدام لیکولین شونواری لحاق دست بکرن جالی گندین کرتوا بینابر حتیب کارانین. دریه وشکفته که دریکی خوزاییه 8 متر بلنده و قاسی 25 متریان فریه جدور واجی خویات که. دوشکفته دا گلک برهمین کش بودی روکا مروواهی ورن رونی کرن حتنه بدست خستن. به تایبتی دیتنا حسی مروه ناندرتال و مروه هومو ساپینس ده همان جهیدا ویناکا وان برهمانه. چاندا دسپیکه یا باوریل و دری حتیه کشف کرن. بریا مروه ناندرتال جورین کتی زانین تو جورین مرین خواه شارتین اینن و جبوان تو مراسمین اولی یانجی باوریه نهاتنه چه کرن. جاره یکم لوی دری حتیه دیتن که جبو مریان مراسمین جنازه حتیه چه کرن و پشتی مروه ناندرتال دمره جبووی و مراسم اکتل درخستن و کلیل قاداتینن سر جنازه و وی شکلی ودشیرن. ev murven dora miri anjil dora agirdi civin hedi bukhura tovin civak buna avul davejin. Beve yeke muruvtkare şirove bike ko ev yek minaka despeka bavariya murvan ya mitolojik oliyeşi. Her çıkas belgeyin ko yekser muruvtkare jiyana murven ve serdeme ve denasin kembeji le muruvtkare le sarvan hasim murven nanırtal o yen hendem ekul hamaş kefte hatne ditin o ev kulil kedanin eser cenaze miriye ko gelek şirove bike. مامستایرو مگوتو بود دست بکه داجی 154 روز برخدانا لیلا گوین که گوتو بود از هزا خواه جگرتیگاهان دگرم و از بردوام آویمه از ایرو و چالکی خواه پیکتینیم گوتو بود لگلک دورن اروپا جی چالکی یعنی بردوام دکن گوتنین داوی لسرویه که یعنی روشنوانین داوی تندرستی وان بر نباشی واتشه یعنی وقت هم دبینن گلک حواله ما یعنی وان دبنا نخوش خانه و تینن دکتر بر سر وانن
yani un veya çağ binirxinin şu helbijartına giz derbas kir helbijartına da jwek ve gote sistem yani pergal tek çu Kurdan tişte ku dixwaste divê hilbijartinê da gir deste xwe belkî çend şaredarî mehenda kir ez dixwazim van nerînê wê dawî li ser wê yekê bigirim û gotinê wê dawî باشه yani وەک واجب zaman kir yani hani zaman yani çalaki bir rastî hîro ket asteke gelekî dijwar tabi yani bi sedan heval meripê deşêjî yani bi rastî yani bin zexta da navana berdam bi taybet hevalê zindanê da hevalê zindanê da nav zext û zorê dane nav şert û mercê wan daha zorin daha nava zehmetiyê dane wana dixin hicra bi tenê dêlînin îzolasyon têda hê heta ciya cî mesela nikanin şeker bidin yani wek bîna xwe bigirin işte em bên tiştê ku birçîbûnê da têne girtin şert û mercê wan daha zortirin yani wek bîna şerê psikolojîk darin ser wana moralê wan dixwazin xerab bikin yani bir havayı erişi düşmün de nava zindanê da daha ewn nava çar dîwara da tabi daha zehmetîtir lê belê em zanin ku rihê kemalan xayriyan mazluman çaran yani bi vî baweriyê bi vê hêzê zaten heval dest bi çalakiya xwe dikin maneviyata xwe cesareta xwe bîna xwe ji wê derê digirin wek bîna heval Leyla jî bi nav kirî berdewam dikin lê tehlikek mezin hê tabi yani heval gelekî niha bi sedan heval rewşa wan gelekî giring e yani asta ew ê tehlike jî derbas kirin aslında yani her saetê kanê her tişt bibe yani bê demê şûnva da tehlikek mezin e em tabi heval di vê hilê da xwedî biryarın yani di vê hilê da heval zelalin jî yani di vê hilê da dibêjin ku hetanê encam nayê girtin em ê berdewam bikin ev mesajeke asasında ji bo me yani hevalê li derva ji bo civakê boy civakê mesajeke asasında didin me dibêjin ku dora çalakiya me bibin xelek yani bibin girse bi vî hawayî erê gelê me nava hewldanê da dimeşê diqîrê lê xwedî derdikevê wek bîna we jî gotî li her derê ciyê ku çalakî lê heye gel darê ziyaret dike dimeşê ban dike lê belê ev têrê nake yani bi rastî bi xwe re hêla girseyî da hinekî qelsî ye yani bi hezaran gerek ku Kurd bi taybet li Avrupayê ravin ser piya yani pir ciya gerek ku werin astenkirin yani çalakî xwe girseyî yani ez bu wî rengî ew dikim gerek were astenkirin yani wek bîna çawa ku em bên komplo ser seroka pogava di 1990 niha da hat meşandin ne were bi mehan bi rojan bi hezaran di kolanda Kurd derek bernedan demeke wanî asasında yani ji ber ku ev hevalana tehlikek ku daha ji bo ku jiyana xwe dest nedin jiyan bikin rojek pêş da ji bo ku yani ev bersiv were dayîn gerek ku bi girseyî yani bi hezaran bi de hezaran gel rabê ser piya vî halî da yani rojê saet yani hêdî ji bo me bi rastî jî derengîne gerek ji bo vî hawayî yani çalakiyê me çalakî ku ji bo li va hevalana xwedî derketin li bin em bên berxwedana vana xwedî derketin li demê xwedî derketin asasında niha ev e yani bi girseyî til der dora vana bi hezaran de hezaran wek bîna me gotî deng bidî yani bersiv ancak wanî were dayîn yani wek bîna di rêzê da wek bîna em bên çalakiyê biçûk da deng hindik derxistin da encam nayê girtin yani ji ber vî hawayî xetere wê ji bo va hevalana ji bo ê hevalê nava berxwedanê da tehlike daha bêtir mestir bibe ji ber vî hawayî yani wendaviyê me daha bêtir çê nebin ev hevalana daha bêtir em bên daha zahmetî nekşînin ji ber vî hawayî gerek ku her Kurd her dostê me her insan gerek ku nava
لی پرسینه که دا و ناوا لگرینه که دا بو وی هوایی چاوا daha بهتر به برسف جبر وی هوایی گرک و هر کس جاره که به فکری و بو وی هوایی جی یعنی چل سر وی دکوه گرک کد وی دمه دا رولا خبریسه یعنی دوار روزا دا رولا خبریسه یعنی وار روزی وانی دا گمری رولا خو نریست سبا دست و پر درنگ ببه بلکی ام پر تشتا بیشن اما ام نکارم پاشتا بگرینن جبر بکو ام یعنی با خطره وانی چه نبن جبوی وی هوایی گرک کو وقت بینا مگوتی بگرسایی daha بهتر یعنی وقت امکانه انجام بگیرن سر به دنگیا دشمن خمساریا دشمن تماشا یعنی تماشا کرنا به چالاکی یعنی به وی هوایی گرک کو ام پیشیا به بدن سکناندن افجی ancak درمان خودیه وقت خودی درکتنا بگرسایی به وی هوایی مری daha بهتر بلندتر بکی چالاکی اوه انجام ancak به وی هوایی وره گرتن وی هوایی جی از به مساج حوالا هی حواله د زندان دا خفدا دکن aslında mesaj avancı اوه aslında hele ki da dibeci ko bedengی به وی هوایی ده hele ki da jitbe ko bedeng meminen yani لی خودی در کبنه وانا خوانی فدا دکن دبیجی کو برا حواله دن زیده ایش نکشینن برا برسف روزک پیش تا ساعتک پیش تا وری داین جی بر وی هوایی خو فدا دکن حواله دروا ام وقت بنا شوبتار وانا خودی لی در کتنا خو گام به 10,000 وانی بلند بکن به 10,000 وانی گام بلند بکن گو ام به ستاتوی یعنی او تشتی وانی رزه دا گو ام بشکینن و بخرا انجام ادب بینه وره وجبو یهوی جی بانگا می داوی لگل ما لحمی دوسته ما جی لسروی اساسی لدمه خودی در کتن وقت بگرسایی وقت بینا بلندایی به اجماع که گلک مزن گرک وی هوایی مری ناوا چالاکیه داوی از باورم کو یعنی برا گمانا کسی تنبه وک حوالجی چالاکبانجی تین زمان و او برخدان انجام بگیره و سر کبه چاوا کو زندان آمده دا فاشیزم تک چو و فاشیزم یعنی devlet Bahçeli او Erdoğan جی و تک بچه شخوا دربه که مزند به البجارتنه دا وقت بنا بروح برخدان ناوا چالاکیه دا با سرکفتیاب دست خست و از باور دکم به روح برخدانه اما دربه هین مستر وقت فاشیزم کو بشکه و تجدید بشکه فاشیزم بشکه و پیشیا آزادی دموکراسی و کردستان آزاد کرنا ویجی و فب ام جی سپاس کم جبو تبلی بناوه جبو وان آگاهی نوع خوش سپاس کم هم سپاس کن روش باش چار صاحب سپاس کم گلی تماشاوانان ام هاتنا داویا برنامه خو سبه دیسامی لهم بر اکرانی و بن دیسامی به هفرا بن آنا جی ام برنامه خو به تبنا جواکی داوی دکن بمین خیر و خوشی دا شاد و بختوار بمین سپاس Eval Harun Baran ez vi strane diyare Leyla Güven u hemu hevalên di greva birçîbûnê de ne dikim.